ngaho banza unyumvire. Abandi ba perezida bari mu gushaka uburyo ikibazo cyo muri Kongo kirangira, wari mwaya mateshwa. Nyumvira baraduhigira mugana namaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza noneho nibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hipa abantu bakitwa ni gute abandi ba perezida bari kugwana intambara yuko ikibazo kirangira wakumva ko agomba gushora ibitumbaraye hanyuma akumva ko agomba kuza akavuga ko ikintu agiye gukora ngaru kugwana n'u Rwanda ngo u Rwanda ntigeze rumutsinda. Ese koko niba uvuga ko rutigeze rugutsinda umuntu washoye ingabo zingana kuriya ukazihakana kugera aho uzemera hanyuma bikaza kurangira bikarangira M23 ari umutwe w'inyeshamba ubonye n'ugutsinze, uri kumva ko waza gupfunaye ku Rwanda ko uretse ko abantu nta soni bagira, abantu nta nubwo bamukigira nk'ubu uhagarara mu baturage aho kubabwira uburyo esansi iri buboneke mu gihugu, aho kubabwira uburyo ibintu biri bugende neza mu gihugu, aho kubabwira uburyo bari bubane n'abaturanyi neza, ahubwo ugasanga uri kubabwira ngo uzagwana, ngo ntibigeze ngo bagutsinda, ngo ntibigeze ngo batsinda. Wari uhari wabagahe? Tuvuga ibya none, niba bataranatsinze reka tubyemere, ariko reka tuvuga ibya none turebe bagukubita ugapfa, bagukubita ugahunga. Wowe rero abarundi mureke kwishuka, mureke gushukana, mureke gusanga muri kugira kuko nyumvira nk'iyo mbwirwa ruhame. Nyumvira hanyuma unyumvire na kano ka video kandi hanyuma umbwire ngo mugani nk'ibintu buri kuvuga koko nta soni ufite. Turabaziye.